rero mfite ikibazo cawe ikibazo wagize ikibazo cyo gupfa ambwira kuko tuzagenza kuko umwana yamenye ingobyi twabuze uko tugira nonega umugabo wawe reka muhamagare tumubaze nimba ituyigukuramo cyangwa tuyisona ahamagara umugabo ibyo bavuganye barabivuga yego kandi twongeye kuguha kaze ukuntu kugukunda tuguma gusubira kuri cyano kabiri tugira ukuntu kugushimira kagihe nikacagihe mu Kristo yageze kuri ya misozi bagumiza kumuheza ikaze banyira gikundira ati ngaherebe imisozi ukuntu iteye ukuntu bimeze natwe nko turakurambagiza hangaha muri Kenya muri town ahantu hose tukwishimira ibi ni ibineza twanze gutandukana ninka kurya kwa Yakobo na marayika yari yanze kumurekura naje nko ndabona niko byabaye se sinzakurekura sinzi nimba tutazashana ni Bujumbura kabisa yego turakwishimiye kandi kuri izi cyano zacu kugira ngo ukomeze nanone utubere umugisha rero tudatinze nanone ugiye kutubwira story turabizi wagiye uyivuga ahantu wagiye atandukana ariko hano muri Kenya tibayizi nabandi bose hari abatarayikurikiranye nanone kugira ngo abantu bose nanone bayumve ni story ivuga y'ukuntu Imana wari wararwaye usa naho wapfuye nzakurikiranye uriya muvyeyi mugenzi wawe nyabibone ntizivuga ngo Imana yamujanye mahoni nawe ngo arapfa neza atangiye nko kubora nyine nawe numvishe story yawe ninka kumeze ninka nyabibone kabisa kugira ngo abantu badukurikiranye bumva ukuntu wari warwaye ukuntu Imana ariko nzantekereza ngo ni imigambi kugira ngo uzavuga ubutumwa cyatumye abandi benshi barapfuye tutosubiramo ariko kugira ngo nabandi bose bogera ku rwego nugushaka kuvuga ngo kuremba siko gupfa uw'Imana gifiteho ijambo tiyofa entaho woja rero tuguhaye kaze muri iki kiganiro kugira ngo abadukurikirane abakunzi bacu hirya no hino kugira ngo bagumize nanone twishimane kandi nkuko tubivuze muradukunda kandi muradushigikira turabize yuko muri abakunzi bacu rero tudatinze reka nanone twakire umushitsi wacu twashatse gucamwa amagambo ariye yose tuzadukoresha kugira ngo twinjire mu kiganiro nyako tugwaye ikaze wo tubwira iyo story kuko abanyakenya bazavuga ngo ni story tubwire story ku magambo magufi cyangwa se maremare yego murakoze cyane ko mwifujije ko twongera kandi kuvuga ubuhamya nabivuze ku macano menshi iwacu Bujumbura ariko kuberaga amacano yabaye menshi kandi n'amakuru akaba menshi hariho wenda benshi batabyumvise kandi iyo abantu bakomeza kumbwira tuguma uvuga ubuhamya iyo mpanguma kubuvuga nzangenda msagura cyane agenda nagura urukundo rw'Imana agenda nagura ineza y'Imana yangiriye agenda nagura kuko umugambi w'Imana ugihagaze kuri nshi iyo gumye kumbwira nkaguma nkabitekereza nzambiga umwanya nkabitekereza kuko hari abantu benshi twabanaga bapfuye hariho n'uwundi mubyeyi wahise unsangaho nyene nkiri mu bitaro nabo bari bagize ikibazo nagize uwo yahitse apfa afana n'umwana nukube dogiteri yaruko amubwira ati wowe igitangaje suko bari gupfa ariko igitangaje nuko wowe wabayeho kandi habaye ikintu gikomeye mu dogiteri mwigeze kumbwira ambwira ati wowe nimba uri umukristo ntukaze uvuga Imana yabaye Eliya nabaye Ibrahim wowe ugenda uvuga Imana yawe ugenda uvuga Imana yawe kuko igitangaje n'ubu cabatangaje nuko njewe nabayeho atariko kayose igaragaza muri kawarurimo ibintu byose bigaragaza ko wari gupfa kandi nyine wari wapfuye ariko Imana irangarura ndabashimiye kandi ko mukeneye kugira ngo dusubire tubivugeho nzambivugaho kenshi cyane ariko ndabashimiye kandi reka tubivugeho mu macamake cyane ubuhamya bwanje ukuntu nazutse Imana yanzuye nababwiye koko nabzaya urubyaro rwa 9 nabzaya abana ukuvuga ko inzaro zanje ni 9 ariko bunyene mfite abana 7 uwa mbere nuje mukobwa wagiye uwa kabiri n'uyu nguyu nari ngiye gukurikiza uwo mfite ubunyene no kuvuga ngo niwe mwana wanje wa nyuma niho nagira ibyo bibazo twita nk'ibisanzwe kandi muri izo nda zose nabyaye
nta n'iyindi nda nigeze kugira ikibazo ngo bambage nta cesarienne nigeze kugira abana banje bose 8 ni ya nyuma y'icenda no kuvuga ngo ni urubyaro rwa 9 naringezemo ndatwita bisanzwe amezi 9 aragera ngera igihe cyo kuja kwibaruka kubyara ndagenda ndigenza jenyine ariko hari ikintu nasuzumye ibibazo bimaze kuba kuko twasohokanye na mukebe wanje ni mukebe wanje kandi ari na murumuna wanje yitwa Nyabigondo muka Pasteur Mbera wacu wabasama niwe twari tubana mu rupango nyine ngwaye ndamubwira nti namperekeza tujana umugabo yarasohotse ndamuhamagara nyine ko nagwaye ati mwebwe nimufate moto murasanga ku bitaro ese ni general wari uri nari mu Gasenga nuko ndagenda ngo sezera abana guhera ku mwana wanje uyu mwabonye bari kumperekeza bari kumfasha gusunika igikapu niwe nka wari mukuru nyine muri abo bana bandi batoye ariko bakuri bo ntibari bahari ngo mbasezere ngo sohoke bose bariricarimo nkaho bari babizi hari no kuvuga urupfu rwari ruhari ariko ukiraho mubje munda umwana yaza agacura bakakubwira uko ameze neza ukoze bakozereza na amahoro n'igihe nashitse kwa muganga barampima umwana ni sawa nuko ngo mbasezere abana bose baririco cyarimo kandi hariho ubwana bukuru nyene buri muri secondaire nabasezera bakarina gasubira nkagaruka mu nzu nababwira ati mwihangane gareka ngera hangaha bose bakama bankurikira cyarimo kugeza igihe basohotse mu nzu bose babarira ari abo ngabo bahungu banje bari nk'abakuru n'abandi batoye bararuha barasohoka mu rupango barankurikira mbasiga mbabarira hanze ngo mare mbwira uwo mukeba wanda mbwira nti ibyo ari byo byose iki kintu kibaye sinzi ko ari amahoro turagenda ngo dushike haruguru dufata imodoka turagenda ngo dushike kwa muganga naho dogiteri wari warankurikiranye nyine kubera nari negereyemo ibibazo wari warankurikiranye niwe nasanze yamubwira ati nzagukurikirana kugeza ubyaye ushike kwa muganga musangaho ndinjira muri salle d'attente nyine kubera nari nagwaye koko arampima ati nta kibazo urabyara mu masaha 11 saa nimugoroba narico gihe hari nko mu masaha 6 gutya n'igice abantu bari bavuye ku ishuri ndagiyeganira aho ngaho twahuranye n'umutware wanje haje kuza n'indi nshuti yanje umudamu barahasanga kugeza nimugoroba ariko ibintu nyine ndi muri travail nyine bisanzwe umubyeyi ushaka kubyara kugeza 6 ibi sinabyara ngeza saa 1 sinabyara ngeza saa 2 sinabyara ibimenyetso byose bigaragaza kuvuka k'umwana bikaba ariko ukuntu umwana ameze mu nda position umwana yararimo mbona ari ibintu bidasanzwe iyo umuntu aje kubyara zubona nyene ko umwana ari mu kibanza ciza ariko iwe yari ko azamukana aho kugira ngo umwana amanuka avuke iwe kanzamukana mbwira dogiteri mbwira abaganga bari barimo naho wa mu dogiteri nawe yamaze kumpima asigira uwundi muganga iwe arataha ati yanasezera noneho ngumaga kubwira ba muganga ntibintu mpaye mbona nyamara ko ndabona ibintu mpaye mbona si bisanzwe kandi sinkira umuntu gamutoye umugore ngo ndinyiga kubyara urubyaro rw'icenda kamubwira ntibintu mpaye mbona si bisanzwe yo bamwana mungiriye imbabazi ngo mumbage vuba mama bangira ngo yaye ngo utazara kugeza igihe bisa byarangiye mbaho ngaho gusa baragerageza noneho kubera uburibwe n'ububabare n'amasaha yose yatambutse ngera ahantu mpaye numva umwuka wamushirana ntarabyara noneho ngavuga nti se umwuka mpananirwa guhumeka ntarabyara ndabona umwuka wo kwisa umwana ndababwira ngo nibafashe bambage baranga aho nari njyamye ku gitanda numva ntakishoboye kwihagurutsa aho ndamubwira ngo mukive mwaze ko mumbaga mutumye nyibuka utuntu n'utundi ntabashije kuvuga mbere ndavuga ngo mukivi mwaza kuntabara ngo mungirire neza mu mbage ntagire umuganga usubira kunkuraho kama ni kufa muhace ni kufi yapa none ngo babone ukuntu kera na hindutse sinke yambasha guhaguruka sinke yambasha kugira ngo bagira ubwoba bahamagara umuntu mu dogiteri araza atari ku muntu umeze gutya ko muramutinde se ngo bigende gute nuko baje kunjana nyuma takiyambasha kuvuga takiyabasha guhaguruka bazana akagare bashiraho bajanaga muri salle d'operation ubashike basanga barakuranye n'ibyo abamanestezi barayantera be nuko nguko
abaganga nyine kubera babonye ibintu bya baderesi barambaga ngo mare kumbaga ikintu gusa ariko icyo gihe nari mfite ubwenge bari bantaye anesthesie lokale nari mfite ubwenge barambaga bakuramo umwana noneho umwana ntiyarira kubera yari yatiriye birumvikana naho umwana yapasuye ingobyi mu nda sinzi ko nobivuga nyine ngo mubyumve birumvikana yavuye mu gitereko yagipasuye umwana kararirimba gutya kararirimba urabizi ko abana b'abahungu batazaba base nk'abakobwa kugira abakobwa nyine bazabasha gukomera rimwe na rimwe mu ivuka ryabo umwana abyuka yasomye yarushe tiyatinda noneho jewe ngataka pandirira umwana kabwira dogiteri nti umwana waje nagira kwabo ni wewe mwebwe muzamwisha noneho wa mudogiteri wambaze uyu mwana nyine bazamukuramo haba hari uwundi mudogiteri hariya ushinzwe abana naho abandi badogiteri nyine bakaguma bakabusikana n'uwo babaze noneho bamusingirije umwana wanje ntiyarira umwana wanje ntiyishaganya ndamubwira ati dogiteri ni wowe wankurikiranye umwana waje nagira icyaba umwana waje nagira icyaba nguma gutaka bantakira umwana naho wa mudogiteri wambaze yananiwe kumvugisha yananiwe kunkora nyine ibyo yari kunkora yamahagarara ngo mare guhagarara nkabona aguma kugira gutya mu maso ntamubwira nti se wagize ikibazo nyoboka nini shida ni nini ntiyansubiza ngo mare kutansubiza mbona nyine arasa n'uwagize nk'ikibazo ihungabana yari yahungabanye umarega ndamubaza nti se wagize ikibazo nabake ngo apana gusa biba benyene ko nabona ngo niko nasikiye vertige ubwo nguko ga bamaze kumbaga gutyo nta urankoraho nta byose bose ko barareba naho matrice yapasutse banani ukundi kuntu bashobora kudoda ikibazo cy'umwana kiri hariya umwana mbona gusa baramusohokanye nabaza umwana bakambwira ngo bamujanye muri machine ngo kubera yagize umwuka mukeya naho umwana yarangije wa mudogiteri mbona yikubise hasi ngo yikubita hasi umugabo wanje yarari ku muryango baramuhamagara niwe wamuhese ni ukuvuga ko nawe yagize nimba yarahwereye nimba aragize gute sinobimenye yaraye mu bitaro ni ukuvuga ngo ubwo ngubwo baramuhese bamujana mu bitaro yaraye muri serumu ngo iko nasikiye kiciwe kuna murumba nahuye n'intambara abandi batatu uko nguko ndaho gusa nta urankoraho ntibaramfunika ntibaragira gute nagize ico kibazo kindi barinda guhamagara uwundi mudogiteri ni umupasiteri w'umusepaki baramuhamagara mbaye numva araza mumare kuza arinjira arebye babaganga arababajije bari kuvuga mu Gifaransa nariko numva ariko ngifite ubwenge rwose abaramubwiye mumare kumubwira imvugo zabo zikiganga nyene sinazumva iwe araza mbona arakarabye aragiye ku robine arakarabye ngo mare yambaraga ukuganda yambaraga araza mpagarara iruhande arampamagara ndamwitaba arambwira ngo uje nako ni nani ndarimubwira ambaza abo tuvukana ambaza umugabo wanje ambaza abana naho ngo yari kugira ngo arebe nimba bifite ubwenge bwose kuko ikibazo nari nagize tigisanzwe ngo maraga ndamubwira nti se ko mutamusona kandi ko mpa numva ngiye kugira imbeho kandi n'amaraso agiye kunkama ko mpa mbona musa nkaho arambwira ati jewe reka nkubwize ukuri ndi umudogiteri ndi umupasiteri ndakubwira ukuri ikibazo bagize jewe nkamumbanza nkamundirije umwana gusa umwana waje barakubwira uko yarangije oyaye ngo mara arambwira ngo dayeme ngo wacane kuambiye ati jewe sinitaye ku kibazo cy'umwana wawe pi hariho abaganga bashinzwe abana jewe sinitaye ku umwana wawe ntaco bimbwiye jewe mfite ikibazo cawe ikibazo wagize ikibazo cyo gupfa ambwira kuko ntazageza kuko umwana yamenye ingobyi twabuze uko tugira nonega umugabo wawe reka muhamagare tumubaze nimba tuyigukuramo cyangwa tuyisona ahamagara umugabo ibyo bavuganye barabivuganye arasubira arayisona arambwira ati nimba uri umukozi w'Imana arambwira ngo suze Imana nti uzusenga nti ukora iki mekanisa nti ndi umukristo usanzwe kubera iki ati ndakubwira nk'umukozi w'Imana nk'umupasiteri ngiye gutangira kugusona nintangira kugusona karangiza kugusona utarapfa umudogiteri ambwira ngiye kugusona nindangiza kugusona utarapfa ndaguhereza amaraso
kandi ngo mu mategeko y'ikiganga si ngo si byiza ko umudogiteri ava muri salle d'operation ngo namara bamukuramo amaraso ngo mu mategeko y'ikiganga ntibyemewe ariko navuga ngo kubera kwereke kuko ubuzima bwawe mbuhahaye isashe ya mbere y'amaraso gutabara ni yaje abandi baganga biwe baramucaha atoyaye kugira ngo ngarageze basi nitange ku buzima bw'uyu mugore ndaguhereza sashe litre y'amaraso ndaguhereza nubona ndamaze kukusona utarapfa ndaguhereza amaraso nubona gukuye muri iyi sare ugiye muri sare ya maternité ukageza saa 11 utarapfa wa mugore we tuzabigupfuye ikibazo wagize ntibikunda kubaho ambwiraga ikibazo nagize umwana yari munini kandi nuko byagenze none ngume ngusone wawirega nimba hari icyo uvugana n'umugabo wawe akubwira gutyo n'ukuri kw'Imana kandi abaganga bagira ibanga ati niyo wupfuza urindi yamambwira ngo ndi umupasiteri ndakubwira ukuri kose nimba hari icyo uvugana n'umugabo wawe muhamagara musezerane nimba hari icyo wumva wirega ndi umukozi w'Imana wirege namubwira ngo simfa ndamubwira ngo simfa ndacafite amasezerano ngo pana bino bintu bya kinyamurenge ngo bya kudeka ati ka ufite tibikunda kuwubaho sawa aramara arasona wamara gusona ampereza amaraso arasohora ibansohoye gutye ku gatanda sanga umugabo wanje niwe mukaba wanje hanze ndamubwira nti umwana wanje ari mundebera umwana nuko ndagiye muri sare muri maternité bagwisha ariko ibo bababwiye ndagiye muri maternité ngumyemo noneho bakambwira nkaguma ngatakira umwana jewe ntacu byari bingena ariko mbona kudafa ngaguma ngatakira umwana binjira ngamubwira nti umwana wanje ari he bakambwira ati umwana ari muri machine yageze umwuka mukeya bamushizemo serumo aracariho binjira ngamubwira yemewe mwanyambika umwana ahubwo ni ikote nta mwana yarangije kare banga kumbwira yinjira umwana wanje se ameze gute ni gute ameze mwamwambitse mwamufubitse mwageze gute nta mwana yarangije kare bambwira bwamabuca mu gitondo abandi makuru abantu bose bamenye ko umwana yarangije shiwepi barakeye saa 11 umudogiteri ujya mu dogiteri wamukurikiranye niwe waje kumbikira umwana abandi bantu bose batiye kandi kubera ihari nari ndimo byari ngombwa kuko bambwiraye makuru baraza ko dogiteri niwe waje kumbwira n'abandi bantu bari president bari veri inshuti n'abavandimwe abavyeyi saa 11 bakera babageze aho ngaho shiwepi kiya imbazo ni munzanira umwana munsi nahuye n'ibintu abantu batunga ariko nyine nako ndeba umuvyeyi wabyaye bukaba buca mu gitondo umwana utaramwonsa nyine nawe warakubona hari ikintu nuko dogiteri araza arambwira ati umwana yarangije uzakira birangora kubyumva umwana nafasha abavyeyi baraza barampumuriza nuko ndabyakira barashingura nirwa aho ngaho noneho amasaha uko agenda akura ibintu uko baragenda bihinduka kwa amasaha agenda akura ibintu uko baragenda bihinduka abasuye baransura abaturiranwa n'abavyeyi keraga mama atangira gupanga gahunda yo kundaraho keraga ibintu bya Patrice noneho muri ya sare nari ndimo ndi kumwe n'abandi bavyeyi bariko barira abana babo umwana yari kwarira ubundi muvyeyi gatujyamanye gutya wewe wabyaye nta mwana ufite abandi bavyeyi ko baninjira ukabona bagarukanya abana umwana yari kwa nibo bampahamuye mbere umwana yari kwarira nkamunumva mwana we abandi bavyeyi babyaye ko barabuze ndaruhanda basaba ngo bankore muri yo sare kubana nako numva na ari cyo camba baje cyane nuko bizaga kugenda ibintu biraguma birahinduka bahamagara abantu b'amaraso baraguma barayazana dogiteri arasubira araza asanga ni Yohani ndimo ko ndibira ko ndiburuka ngo aje kugera saa 11 numva ku bintu bihinduka saa 11 amaraso noneho akanshi bakamubantera amaraso nkakuriye ko mu minota 15 kama numva nkaha ku mutima umuriro kubara wasa kama kenera ngo nama mfata ibintu si abene amapepe sindayemo kandi ngo amaraso yashiranye ariko nkama numva ngize nk'imbaraga kama nivyusa hondi nyine mpaye nsamba muravyumva nuko baravuga ati amaraso yabaye makeya karibwa sinzi ukuntu narukomera nako numva ari nk'umuriro nkumva ko ndasamba nkumva sinzi ko umutima wawe kama ngira ngo yoba bari bandase ngo nama nikubita hasi gutya
nuko barafata baruma ubwenge bukabanza bugashira bugasubira bukagaruka kuma ngira inyota banga kumpereza amazi nahari ikibazo cy'amaraso nagise maraso karanshira bayashira mu gutyo kama numva ni kudutose gasaba amazi bakanga kumpeza amazi yo kunywa nuko mba muri ivyo bihe waje kuba saa moya dogiteri baramuhamagaye araje asanga ari uko ngo komeze naho ubwo ngubwo ga saa moya saa mbiri indi tangiye kubyimba kandi inda mbisi kabone inda yagumye kubyimba naho wamura basonye basubiye gupasuka yo pole kabisa wahuye n'ibintu nabitanga ko abantu bakubona gutya wahuye muri ivyo bintu kubasubiye gupasuka ajya amaraso yose babantera kara ntahwa karama nicyo kibazo barahamagara bashiramo amasashe barahamagara abantu bose amaraso araruhora ashira mu bitaro ngo harbe nka saa 4 saa 5 noneho bagira gutya bamuna ntangiye gusambaguruka bakazana bagateramo amaraso araruhora ashira muri depo y'ibitaro nagwanye urupfu naragumvishije gutya gwanutseho ndagumva nahumiriza gutya hari hariho mukeba wanje umugabo wanje banze ko yinjira haza ubundi mama wacu ngo ni mbumbe abandi bavyeyi ga batashaga amasaha Nyamugisha twari turi kumwe na Nyamugisha Mukabureze nawe yaratanze yavuye mu gasenga nko mu saa 3 gutya yanze kumva ngamwe Nyamugisha ni musengere benako naho ibintu ga byose byahindutse amaraso arabura muri depo muri generale yose urupfu ndagumva ndabahamagara nti nimuze nireke Nyamugisha amaze kugenda amaze gusenga nuko babavyeyi noneho babone hari ndimo bakamanza bagasohoka bakamanza bakagira gute mumare mu mwanya nko saa 3 gutya ndababwira nti numvishije ku buzima bwanje buhagarara kwa kuri basinkaye ndibwa kama gusamba ndabwira nti bambabarire baza baramfata bararoha baracoka ngo mfite kama numva ni ugusamba nyene barakwambwira ati nukumontaza samba kamubwira ngo ni mumbabarire bakanga kumbabarira uwo mukeba wanje we yakwambwira ati mama mere kurambwira ngo kubabarire upfa siga bari abana kandi nupfa naje ndapfa narahwereye gutya ni wowe uhereye imbere noneho kugeza igihe ibintu byakomeye umugabo wanje bakanga ko yinjira kamwumvira nkaha mwidirisha ndamubwira ati yinjira yamakubita umuryango arinjira ndamubwira ati sheri ni wowe nubona wambaye kure wasize kubaranga kwinjira takindi guhamagara mbabarira ndera ndamubwira ngo mbabarire ibyaha byose nakoze kuva ngize umugore wawe man umbabarire nkaza mpamagara bari abagore ni muza mumbabarire ngiye guhera umugabo wanje zikentu yakoze yamuvuye ngo nukuri sinkubabarire kurambwira ngo nkubabarire numara upfe usigare na bari abana numara bigende gute ndamubwira ati datawe tante twabanye nawe umbabarire amayanga kumbabarire nkaruha nkamukurira uhuzo abandi baramfashe gutya nyene ibintu birabura wo kagena Imana umbabarire iminsi yanjirageze namumbone nyene ko napfuye ndamwinginga n'ambabarire amayanga kumbabarira naho babagore bararuha barabasohora batahanze haza umudogiteri umwe aramubwira ati umuntu wakamye amaraso ameze gutya indaga naho inda kiramigumi kabyimba gusa ya maraso yose babantera nagize maragentera ndi kamigumi kabyimba ngugumi byimbi umwuka ukamugenda uheka uzi umwuka kuguherana wabyumva umwuka kuguherana wabyumva inda yame byimba iraheka naho na maraso ganya maraso yose kubaragira umudogiteri yamayinjira ati kumaraga kureba uyu muntu ni mu mucurike ngo bamujyamishe ngo amaraso azagira returu gutya umuntu agapfa ati ni mu mucurike naherutse gusa ukuntu bampindukije gutya ico nakoze nabwiye umugabo wanje ati bye ngahesezera sanibuka ko namuhaye kumukunda musezera nuko bampindukije nuko namaja muri koma kandi hazaba umuntu uje muri koma ariko bakabona ahumeka ndetse nagiye muri koma tenara azavuga kuko nahagaza ndakureba neza mbona kumwuka urangiye baramusohora amara kumusohora dogiteri arahaguru aramukurikirana manga ati mama rishatu wacu
yamamubwira ati mama arisha tuwacu dogiteri wenyine arororosa. Umugabo wanje arasohoka afata telefone yahamagaye umugabo w'umutware Desire uramuzi, yaravuze ati kandi sango kandi ntiyazishatse ati nizo nari mfite mu mutwe. Umugabo w'abatware tubana bo uramuzi Desire niwe wahamagaye ati mu ntabare Nyabitanga ararangije. Arahamagara wenyine dogiteri yaramubwiye ati mama arisha tuwacu, arahamagara ati mu ntabare Nyabitanga ararangije. Nuko ibitangaza by'amabibaza bambwira amakuru. Ubwo kera baba basohoye ifoto yanje bayishize hamwe na Nyakazungu wafuye ati mureba abagore bafiriye ibuvira. Nuko naho haza ngo ubundi mu dogiteri ngo aza kureba kujya hari ukuntu umuntu azapfa bamara ngo bakasinze ukuntu nyene bazamurianime gutya mwebwe murabiza bizi kiganga ngo akore biriya ngo yumva ngifita akuka gakeya. Ahamagara dogiteri ati ntaracikana cyane mfite agakuka gakeya. Mu marega ya mama hamagara ati mu muteri y'imiti nimumara mugende musange muri sare dope ati munyoherereze ambulance yanga kwaka. bari bahuye n'abazimu bateye ubwo yanga kwaka ambulance yanga kwaka. Wa mudogiteri nawe baramuhamagaye joga wasonye mbere ibo ngo waze yamavuga tubwo uriya mugore atafuye ryajoro ntapfa yagize crise gusa ariko ntapfa. Ubwo atafuye ryajoro ndabarahiye umugore ntapfa. Wa mudogiteri araza sanze muri salle d'operation basanga ari kibazo cy'amaraso nagize bashikije nukuga barasuraga babwiye umugabo ati hamagara ni bari bene wanyu mufite nukuvuga ngo amaraso yari yashize muri depo muri general mu bitaro ati hamagara nimba ari abantu bafite amaraso urabizi ko bavira kuntu baza batabarana bama bagera kuri mituwarete ku rubuga rwa mituwarete ku rubuga rw'abamama induri iravuga. Nuko bamwe nariko nyumva maze kugarura ubwenge haza numva amaudio ari kukumbuga ati nimugenda abantu bamwe bahagaza hangahe imodoka y'Ebenezer nimugende imodoka ADD imodoka groupe mirime nimugende mutabara abantu isi yama yisuka abantu. Wa mudogiteri arasohoka afata imodoka yiwe ujyaga wasonye arasohoka afata imodoka yiwe yama yirukanka mu bazalendo ababazalendo abagabo muzamuza bamayimana bazalendo yamasohoka arirukanka mu aho ngo bariko bamwe nimbari inzoga aho bari yamafata abana bahunga 10 ati muze mudutabare nimba ufite groupe yo gutanga amaraso bamabinjiramo abahungu 8 bama bakuramwe amaraso bari abahungu 9 umwe ngo yaragwaye banga kumukuramo amaraso muri aya masashi 9 imwe gusa iyo basanze yanduye. Tekereza no kuntu zazibona imwe gusa niyo yasanze banduye ya maraso 8 bama bayazana mama bayantera abamambare baraje abanyamarenge baje gutanga yandi ariko araye bana mayi bana naratangaye ayimana ishaka kugutabarisha habe nubwo woja nabo turabashimiye batunyukira. Nuko dogiteri ga yamigenda yambira asigiraka dogiteri araza basanga keraga nagezemwo batangiraga kuntere banteye amasashi 18 y'amaraso amasashi 18 nuko gamasubizaga muri salle dope barambaga gubutanga wa mudogiteri yaje basangaga amaraso keraga yaratangiye kuvura nico gituma nawereye barambwiye ngo banyogesheje mu dutekereza mu nda ngo ko baranyogesha dilitre y'amazi kera amaraso yatangiye kwifundika. Nuko mudogiteri agaraza asangaga abantu buzuye induru ngo yaravuze abantu ati yari ko barahasokera bama bavuga ati umunyamurenge kaze nafanga turashira. Nuko dogiteri araza arambaza kandi ubutanga busha ankuyegamo ubucafu akuyemo ubucafu akuyegamo n'ijya matrice. Nuko mbaya aho ngaho ngo mare nimba barinje muri salle dope nimba 5 yavuyemo 9 n'igice barasubiraga noneho banteraga anesthesie generale kuberaga ntibari bazi kibazo ko kimeze. None abantu aho ngaho bizeye barinze gusa kuko dogiteri ababwiye ati byarangiye ngo mare ngo ave muri salle warabahamagara araza asanga aho bari baganitse arabavugisha ati umuntu wanya aracari muzima tikibereka ko ari muzima ni haza abantu babiri batagira impuhu batagira ubwoba nimuze murebe ko umuntu wanyu yagarutse ngo hagiyemo representant wacu
muramuzi reperezanta wacu nguyu dufite ubunini hinjiramo Sebagabo umusaza wanje wa Ebenezeri hinjiramo mukuru waje Odeta Nyambego nibo bantu batatu binjiye basanga mpampumeka neza noneho ntibare ko bandebera ngo ubuzima ngo barebe ko ndahumeka neza bare ko barebera ubuzima bwa Nyabatanga kuri mashini hari arabwira ati nimurebe mashini kiragaragaza tension yiwe kumeze neza kandi umutima we umeze neza nimurebe ni muzima basanga nyine ngo ntangiye kugushaganya nk'amaso barashitse bararirimba barasenga basohokana amakuru meza ati aracahumeka abantu bamabanga gutaha batasha ari uko babemereye anesthesia imvuyemo babemereye bakaza bakandunguruka nuko Imana yo mwijuru ikora igitangaza mbaho nico gitangaza Imana yakoze ariko kuba narapfuye nivyo byari hafi yanje kuruta kubaho uko nokuri Imana ingirira neza ngo umuntu watangiye nko kuvuga kukigwa kuvuga natangiye kwiga kugenda natangiye kwiga kurya bene umuntu muzima ngo kuko barakurebera nk'utuntu tworoshe ngo ngahe gutangira wige kurya Imana iramfasha ndabishimira Imana yanyongereye iminsi ashimira abanyabuvira nzakomeza mbivuge ndashimira abangwaje mukuru wanje ari Bukavu bo tuvukana indimwe yamaza avi Bukavu araza mbaho abamama b'Uvira bakaza bakandeba baramfasha bampaye amata bampaye amafuru nukuvuga ngo ubuzima bwaje Imana yabuhagazeho ibicisha mu abantu bangiriye neza umuryango urahaguruka inshuti n'abavandimwe urahaguruka Imana ingirira neza kandi ikintu kibe nabonye mu buzima nukugwara igise nukubagwa wamara nturere ni gisebe ndikiza gikira ariko Imana yangiriye neza ndacariho muri ya minsi Imana yangaruriye niyo mpamvu mpakendera kugira ngo nyikoreshe neza itazampfira ubusa kandi no kugira ngo mwese mbabone mwese ngere hano muri Kenya n'ahandi dukomeze dushima Imana zavuga Imana yaje niboneye amaso zavuga ibitangaza Imana niboneye nabonye Imana ndayibona rero Imana yo mwijuru habwe icubahiro buhamye tuzadukenera kugira ngo tubuvuge nawe uri mu kiba ntaho kure habaho bogera Imana itogukura mu rupfu nabonye Imana ikura gusa nababwiye ko ni umugabo wanje yigeze kugwara zabivuga ikindi gihe Imana ibaho umugisha murakoze urakoze cyane turamushimiye muvuga butumwa izukuri nta handi twari twavyumva kuvuga ngo umugabo we afate telefone ahamagara ko umuvyeyi yarangije ariko Imana ikamurinda dogiteri ubwiwe akavuga ngo yarangije abantu bagahurura ariko n'uyu dore turi kumwe ni wawe wivugira ubuhamya turashimye imigambi uriya mwanditsi Yeremiya yaravuze ngo imigambi Imana dufiteho ntabwo ari mibi nimyiza ko twiteka ryose rero turashimiye kubw'imigambi yuko Imana wapfuye ukazuka ukabuha wamamaza ubutumwa hirya no hino turagushimiye abadukurikiye bose ubu butumwa buzagufasha nawe nimba wari ufite ibibazo bigiye bitandukana bimeze nk'iby'uyu muvyeyi niumva iyi story cyangwa se bubuhamya Imana izivura niko nana yavuze ngo izivanye kuzimu ikicazanye n'ibikoma ngoma rero turabashimiye nawe turagushimiye mutumirwa wacu kuri ubu butumwa bwiza utugejejeho Imana yo mwijuru nibaheze umugisha amen